Arıza nasıl? Arıza mı? Neyse. Ben birinci oturma. Dur birinci oturmayısın. Al var vakti. Edile beni tutacak. Haberim var. Neyse. Bilmiyorum kabul olsun. Evet. Erkek aldın cep koptuğunu ben onu. Oşu men sen otursun. Töti baba men sen Kontrağa vermeyiz. Oşu aytsan men sen otur. Kontrağa verirsem ondan oturup erkekçe. Точно. Ova. Men nomerim vardı sağa. Toştan çıksana ne? O men erkekçe tünümen ötürüp oturdum. Çalbasın. Ha boptum kim? Ezrek. Men özüm çalıp koyayım mı? Toşma şu. Ой, meniki точно. Otur sloçanı ошондой берген. Нені содалаштан соң? Номер? Таанышып атабы, Урматтуу жамаат, мен силерге жакшы жаңылык менен эми эксперт парктын рефералдык программасы дагы жакшырды. Мурда ар бир чакырылган досуңарга 1000 сомдон болсо, азыр ар бир 3-чү чакырылган досуңарга 2000 сом. 3 досуңарды чакырдыңар, 4000 сом иштедиңер. 6 досуңарды чакырдыңар, 8000 сом иштедиңер. 9 досуңарды чакырдыңар, 12000 иштедиңер. Ошондуктан эксперт паркка досторубузду чакырабыз жана өзүбүздүн кирешебизди көтөрөбүз. Эскерте кетсем, эксперт паркта комиссияны өзүңөр каалагандай кылып тандайсыңар. Суткасына 55 сом, же ар бир заказдан 4 сомдон, же 2%. Өзүңөр каалаган тарифти тандап алып, каалаган суммада иштесеңиздер болот. Бонус алуунун шарттары мурдагыдай эле, өзүңөр 20 заказ кылган болушуңар керек эксперт паркта. Жана силер чакырган айдоочу 50 заказ кылгандан кийин силерге автоматтык түрдө эртеси күнү балансыңарга акча түшөт. Байланышуу жолдорун жана ссылкалардын баарын видеонун описаниясына калтырып коем. Эксперт паркка кошулабыз жана өзүбүздүн кирешебизди көтөрөбүз. Бирдемкен содалашып сатат деп атпайм бирдемке. Номерди сататам. Жолду берип койсоң таштан чарчап. Бизнес строй, Бизнес. Сабакты позаз. Жакшы бизнес экен. Конечно, что бекен. Аз айтып коем бе? Ой, отурсак болбойт деп ичкиге. Чоңуз эмне дейсиңер? Эмне керек? Жок, кечке десек, болбой номер сатабыз. Да, на P2P бабки закиньте вот эти, которые заморозились у нас. На P2P Джо. из Binance выведем, получается. Все хорошо. Бизде жанагыда таксиде сатып алыштын кереги жок, приложениеден эле карап алабыз. Ошоктон эле карап алабыз. Да, спасибо. Общество бекен отрастет. Да. Да? Серьезно, да, не люблю себя. Ақтар болсы бекен? Жалал-Абадтан. Азыр қалдар Ошоқта. Сиз каяктан болосуз? Көрдүктөн өлдүк дейт го. Өлөткөндө. Көлдө жанагылар балдар жанагылар жумуштар көбүнчө кыла видео. Несі ешкім жұмыстары болған жаңағы торбасыр олар Шпырып. Біздің балдар факта қылым. Біз
кыйнашпайт дейт. Барктаппы, э? Кызымды өзүбүз. Мысалы, орысша алғанда ертең мен жауап үйшіп деген бар. Сәнді типа жоқта біз. 11-ге шейін уақытасам қайнелерін ештеңе. Жақсы екен анда. Қандай білмеймін. Ошқа тиген болса не аласың? Қайда жоқты? Еш тұрмай болады да. Именно Ошқа барып қалсаң. Құдай сақтасын, амин. Мамна бір бет қандай Ошқа. Ошты балдармен сөйлесіп жүрміз. Балдарға бөлдікпен. Маған райшатты гөр нарын чүйді. Даласы сияқты ақтымызға. Кеше болғанда қанша жастағы екен тегілер? 32 екен, бізден 10 жас өткен. Нормально да. Ұсақ байлаған болғанда бай келе берген ау. Сілер қанша жыл болып болсаңар ошонда? 2-4, алар тұрсын тұрды. Менменле теңкен. Жаш элебиз го? Жүрек жаштайсың. Жүрек жаш. Біз айтық деле өлер емес, мысалы